Your chief for another four and necessary da kɛseɛ a metima ka sɛ bichi kɛseɛ abogana for na timamuni a me wodo wo me man Ghana ho sɛ BBC na ma me mo man ne yakɔ ama ma abusua so yakɔ na mankyerɛ odo because ni amini woni sɛ ɛyɛ na nampadu or the cancer high life or the Ghana high life ekwachiri aburuchimemu ebibimemu ahifa baby bia Africa man nyina ye kanwum tofo a oka ho bi sabre ma mfa nchekese ne nyina mfa magana fo me magana fo nyina yakɔ me man na ye president so yakɔ na o man Ghana so so nyina ye hye ye hote na Ghana nwumtofo nyina obi bi anhye ne hote na yebeka ne se papai ya hwerade na de ba ko akire madwen na medwen wa menti ase enti Ghana me se ya hwerade a eni ti beka wasem na emom nipa no ti ase a ye nkan wasem enti gibre media dodo na nim se prophet Erica Kwesentwi na me da for a God's Revelation Ministry no na ne me kan se me telephone number 0553 40 1462 0543 41 9160 sabri na me kan se onyame sunsun na bambo kase ma me ne won kyesa ni me de nyansa we ne yenhwe kire kwan ne yenhwe se ho akura ni osikani owi azana na di fo atoro bo aso no kasa sa ma me bani abre maboto se yakasa obi esikani a ye wodefo kwata se obi ode ne ho owo bibidi ene ye wo sikani no timi impate ni nimdiye edi mobi no timi meki e wo be okita millions on timi meki nana wuye nana bedu wuye ene ye hu enyumtufu ebiro mo ko ne nchen na nkoji nimdiye ye hu bi ti se sa akode ko hokoji nimdiye ye hu bi nipa ahura fro patapa ni nyina akọ paya papa yeso mu wanto mantwene ni mi se enti nipa be wu ansa ya onano ana se ebro tia se litwa se ya onano wa wo hwe program yi fa comment ebra comment box no na kire wadwen kire se Ghana da benda na yebenye suehunu da benda na yebema ya papa no ye gya mo a won benya won magye adwuma de am manya ayem faso aye duhwam ma enentiri ma afamu enne satetifo ebo nwuma na nne na mafo so afa aten ne ho aka ne hye no no mo de aba ne ye to because omuni nwum high life legend NANA perform Nana Ampadu Nana me modem me fadu me modem fadu me ma kwanso nante bre asudwe ni han ni wanim amane akontu na watuyi onyame amfankodo asudwem na Ghana yesese nipa tiase a yehu ni so sombo na mu wotiase ni ye na tem yenye ne kasetia wotiase nyum to fon kuma kura ba nwum a o metima ko fa no nwum na mu de bia bese babi nipa bebre ye kan Kevin boy ko fa I think oketechi o hwan nwum papa no ko YouTube interview so am ma hwe yemisa papa itanase no anyuntofo a e fa ne nsem won pagya no den pa no mo yema Nana Ampadu benne yehu ni so ye hero Ghana e bra so se si obi ye hero die so otanase eche ne ye onano ne ye celebrity no di esom faso de ye papa o ko YouTube YouTube for onano oh this call yeah papa ose kwame despatch any doctor wan ma abeku santam nyina onano na ohwa efe this is the time I see any legend no etanasi anytime you owu ansa ya be kan sempa fa no wote ase ne bre san ke kan Ghana ye ka high life Nana Ampadu ye one of the best as a papa nyanse na mo
ene papa nyanse de otias you na Nana Ampedu ko wo bon nwom no edin pen na wuja edin a wuja ne se ukogye nkwase duro kogye nkwase tumi a na ade bani pe woro ho hwe Nana Ampedu ne sua no sabi ne me kan se papa yakọ ama yani ayeya Ghana nyuntufo mo pa Nana Ampedu nyum ntumi yimfi system no mu da Nana Ampedu nyum me sofo kra na me de hye me hu nkuran enyuma me de o se enyuma ye de o swata se sanyo no e me de pa enyama potre enyuma ye de nso enyama potre enyuma me tifiri Nana Ampedu nsem mu a na me hu atwere bi orofo na me kan se bidi ne prophet Eric Abusempi timamuni papa a me dwene o man Ghana ho wo a wo so mpa de dem no maka sofo me pa de dem mani che ho ebi na ma che adwuma ye de o enyama potre raba fo mu ni o what I say raba ni bako kwan so aba oba ni sika tuwa bi enzo no de passenger ne call de ne baaye me suppose they see for mo no ne ho so ko se raba na bre so mre nso se adwuma ne ye den enyama potre sa na nyame adwuma ye den ti me duba be ne ma ye mra me de Nana Ampedu nwum na chiche me were because mo se adwuma ne ye den enyama potre adwuma bi kura wo che di pa de kura wo mu se so san fra wo adwuma ne ye den esi enyama potre Nana Ampedu nyame kare se nantiye demre fadue Ghana briki kesa boy Ghana fonyum to fonyina there's a time mo kasa Nana Ampedu ye hero Nana Ampedu ye say Nana Ampedu ye say Nana Ampedu ye say ya wose papa nyanse tiase akoso Japan tiase ambuli judge ambuli also tiase a lot of legends are alive mo yen celebrate mo yen celebrate before ko dwan twirim nyina tete o ye man chance these people when they pass away then we praise them papa tunyum ye hunsi ya upon na high life hino obedi ye hunsi afie duma ye nyuntufo ma sasante kon ho akwa appreciate the good work he has done benedu we are say Ghana for why we so wicked Ghana for ye so wicked to the extent say yankasa ye nimni ayepe ne ye mba ko gina platform so akotonyo utu wi ade ne baba utu wi a ne awanye no be ye ma we yesi ni wi asa yesi ni Nana Ampedu wi asa o batisi ye to Nana Ampedu nyuma anka Nana Ampedu nyuma da so system esa ka etwa royalty man abusion no mutumi dibidi bano kratia se kwa etwa royalty adofo na make say men chance obi hu asamaba wakodia dance so ye papa wako hye mukina se oye nipa waboa Ghana indeed waboa Ghana if Rollins mabreswa ba me hwe video no bia he has make me motivation Kenya me sonsom ono no de high life adu amanone Ghana fanebe bia o ma high life ya high life also odi en ne wa na oye we ni di o contribution out there to ama high life ama nyum akoso no utu kinkre na mara wo so to so nufu a wo so you are music you are not your selfish interest ti ne nyum no me se me be me yakọ akotie ne nyum no me kotie ne nyum no ba ya tibi tie futuo ntoma wom na Ghana ma ye mpa futuo nyum obiri se edamreku no mu nyina nyum ha mo appreciate won wu anka mo nyina makosa lie o papa na bonyum because ne nyum no ye futuo ebetwim ebewo nti ompe papa we nwum yemfa nto ho ne yemfa obi ti se wo de yemfa papa nwum o yemfa nto ne yemfa obi ti se patapa ne yemfa what do you call it simia mi nua shata ne yenhwe obi se sa akode yenhwe R2B won akeka ka ho no saye to memo ne Kofi B be wu ya ene ye president ne Kofi B we ye gadi bi em ne nwum na ye bossa no royalty
What do you see? I'm first time you shut down no money at that. Omo you watch a 6 month tire of system no. But the nappy do you still on his feet. But about you one corner man food be a tibe form. What who said the nappy do bon you mobility, but he advised the system a be what you. Ghana, we lost a great man. Indeed, we lost a great man. My uncle, nearby, you'll be shocked. This is the man we call a music. Young Comrade. What I say? Once you go here, you know what you do. This is the kind of music we want. I bet my advice here, youth. If I advise here, my man, if I advise you, nipa pia wo baba. What say? You may yet think you should hear my brother. Rubber for you. What say? Ele mausi lolonyo. Oh, to you muna. He names some things. Cast name first and paso. Obi kechi krapo ema eteki stress. Ele mausi e wonyame nsem lolonyo. What I say? He honor whatever he has to the nation. He deliver.